ايه انت بتعيط ليه؟ بص الولد الغبي اخوك بيطبطب عليه. بس يا مالك بس يا مالك انت بتعيط ليه يا زين انت بس يا مالك سيبه طب سيبه ما تطبطبش عليه. بطل عندي فيه يا مالك. بس يا مالك زين انت بتعيط ليه؟ ايه يا زين؟ عايز بيتك؟ طب احنا هننام يا زين. طب ما انت حاطط لنا المخدات وعامل لنا بيت. اسمع طب هتسمع. مالكش دعوه بيا زي مالك. عايز ايه يا زين؟ يا حبيبتي زين هو البيت بتاعك ده مكلفك فلوس قد ايه؟ طب هو اللي مكلفك فلوس قد ايه؟ مكلفك فلوس كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ بيت المخدات مكلفك 2000 جنيه؟ طب بطل عياط. هنعمله الصبح يا زين. خلاص اسمع بس صلي على النبي. انت كنت حاطط المخده على الكراسي. استنى انت كنت حاطط المخده على الكراسي وحاطط البطانيه بتاعتك ومغطيها. طب خلاص الصبح هنعمل البيت ده تاني. طب صلي على النبي. الصبح هنعمل البيت تاني انا وانت وهنقعد انا وانت نلعب فيه. طب ما انت نزلت يا اين واحنا عايزين ننام والاوضه متبهدله. مش حابب حد يشيل حاجتك؟ طب ما انت مبهدل الاوضه. يخرب بيت دماغك. طب بس خلاص والله الصبح هنعمل لك البيت تاني. هنعمل لك البيت. طب قومي يا عم ما اعمل لك البيت. قومي ما نعمل لك البيت انا وانت. قومي ما اعمل لك البيت. بطل عياط بقى يلا. ها امسح عينك يلا. امسح الدموع يلا. البيت كان كبير. لازم تشيل البوف ده. انا كنت شايل البتاع ده. احنا مالك حطيني هنا على الجنب عشان يبقى كده حاجه عشان يبقى البيت واسع. قوم يا مالك شيل مع البوف. شو راجل يشيل؟ هيشيله هو شايله. وانت بتعمل كده عشان البيت يبقى ايه؟ يلا افرش. شاطر يلا افرش. يلا يا عم اعمل البيت تاني. ها يلا تعالى من هنا عدل. البيت بتاعك دوت. امال انا مش عارفه احنا هننام ازاي ان شاء الله بقى احنا. وانت زين وانت مش عارف ان احنا زين. مش انت عارف ان احنا الاوضه دي بننام فيها؟ طب امال انت هتعمل كده؟ امال احنا هننام فين يا زين؟ انا انام جوه البيت بقى. هتنام جوه البيت؟ طب واحنا؟ مش مهم بقى. مش مهم احنا ننام؟ اهم حاجه انت. اه صح كده. ماشي يلا يا حبيبي اعدل البيت.